Sudut rumah mana kaji sudut rumah? Ni kan misalnya bahasa Indonesia na ciri boleh. Iyan na tu bicara gini ka bahasa Indonesia na. Deka termasuk timpa laja. Termasuk sian retete. Marwa boleh koro jalan anggrek kada marwa unduruana sian retete boleh. Aga bahasa Indonesia sian retete baku makan baku bubur. Apa ini bosi? Ya. Kalau kita tuh Koreawana ciri boleh. Ciri boleh. Napa baca bismillah ketelu. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ketelu. Napa masalah war Nabi ta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ketelu to. Napa ipapala limae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan bapak-bapak, para imam, para pegawai syara, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemerintahan yang hadir, keluarga besar almarhumah Hajjah Siti Fatimah yang saya hormati, dan seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nasabah pamasi simatana pung Allah ta'ala. Na kepada angka hadir dilalanai unrongiwi di gaga akata
sangadinna pada angkaki pakabari peringarat tapaimang lauri alina almarhumah Hajjah Siti Fatimah. Mudah-mudahan pada angka ngetamana rilalenai unrong iwi mancaji wipak doang lauri sisina almarhumah uang begitu kasih alina almarhumah Hajjah Siti Fatimah mangolo di sisi tabuang riwatun tuwo tu angka dece pura na bugau marilau kiri sisi tapuat tatarima lampu isinin na decinna almarhumah. Ikhlas atau tidak ikhlas beliau melakukan kebaikan itu marilau kiri sisi tapuang tatarimai uang begitu alina almarhumah Hajjah Siti Fatimah mangolo di sisi tapuang angka tude cinna tiwi puang marilau kiri sisi tapalap-pilap-piwi tapalicu-licungi apalang angkai murai na bigau alina almarhumah barakuam mengiganna inapake malalalat uripang masita buang amin buang alina tu almarhumah Hajjah Siti Fatimah merupakan manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Nasabah ia tu rupa tawi memang onranai tak kadupai, onranai tak salai. Marilau kiri sisi tabuang, tadam pengeman ngisinin dosa atas salanna alina almarhumah Hajjah Siti Fatimah. Apakah dia sengaja melakukan kesalahan itu? Apakah dia sengaja melakukan dosa itu? Ina tak dampengan nyi habuang. Abah ni ya namero mak dampengan nyi atanna. Dari kutania ini mak dampengan nyi buang. Amin. Buang. Kecuali na almarhumah Hajjah Siti Fatimah telah dikuburkan di nama lada ki puang marilaur sangadin nak kuridi puang maka daya tapancaji wi puang kuburukna alina almarhumah raudhatun mirriyadil jinan tamat-tamanna surugata puang amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, salawat mapas salama masri alaihi malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa mengingatkan untuk sabar dan bersabar ketika kita ditimpa satu musibah seperti kematian. Ia garo narikonakan lagi sik dipacoba pada yiwihi Dega harunawat gitu teri Dega harunawat gitu masara. Apakah ketika kita ditimpa satu musibah seperti ini nariko teri nariko masari atiye nariyasan nadi natu sabar tarime papitutuna kung Allah Ta'ala? Ternyata jawabannya tidak. Kenapa? Alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sejarah kita lihat Nabi narikumate keluargana terima tu masaramatu atinna. Jadi dia marigaga teritawi dia marigaga masara atinna si dia tahu narik nukona kanai si dipacoba pada amati. Nama dari landa ini narik ko angka tahu mati. Si siap buni sila dan ni kasih keluarga na teri. Si sili tu pasti hatuli mamparang.
aja muteri, aja muteri, aja muteri. Manang kaji dito teri, na keluarga taji mati mi. Ang kalakay mati na teribay ni na sisilip pudangi aja muteri. Aja po tumakad aja muteri tanya lakay mo mati. Ang kaambo mati teri anak na sisilip pudangi makada aja muteri macam po tu makada aja muteri tanya ambo mundo mu mati. Lakay mo pa mati na aja muteri. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima tu narik ponakan nesidi pacoba pada ye. Kita lihat sejarah waktu mati anak Nabi teriasang Ibrahim tak tumpawai matan Nabi, bahkan air matanya Rasulullah yang keluar pada saat itu membasahi kerabajunya. Marica mana ngeruallo wajajun Nabi tanataru wai mata. Engka sahaba maka dawanta ya Rasulullah. Namo pala idi suruna Allah Ta'ala ko amatinga kita rimatuki. Aga na po nabita al-ainu tadama wal qalbu yahzan wala nakulu illa ma yarda rabbuna. Jama-jaman na matay teri, jama-jaman na ati duwami mariyomi na masara. Narikonakan na sikdi berita gembira na mariyo atinna de na marigaga. Narikonakan na sikdi berita atau kasatu cobaan yang menyayat hatinya dena marigaga jama-jaman na ati yaitu masara narikonakan nesip dipacoba. Hanya saja wala nakulu illa ma yarda rabbuna, narikonakan nakisip dipacoba kalau kita diuji oleh Allah. Wala nakulu illa ma yarda rabbuna, aja natuka nanna aja natuka pau-pau si kira-kira pau nanna tak seakan-akan menolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Oh puang magi na mati puang, mati tu pak nyawa na tiwi. Oh puang magi muale tu mawatakku puang alatona. Kadai puang alatala sabaramu ko alamu tu matu. Bilaman wala muciallau. Jadi silahkan menangis, silahkan bersedih. Aja minatukan nana aja tu kapau-pau. Inilah tujuan kita yang melayat. Ya, beringerang nih, sapisang terimoko, sapisang terimoko terimoko sapu kedua, terimoko nure. Aja mau muka nana, aja mau muka pau-pau. Nah itulah tujuan kita yang melayat ini. Cuma mabiasa bitaro ini je tolawe malaya si selip patari keluarga na to matiwi. Paja-paja ni matu tari keluarga na to matiwi kasi menremite na timpa na pak doko na las. Tari si keluarga na to matiwi. Paja si romo tu taring kasi menre tari si keluarga na to matiwi. Jadi ini tuh di selip patari keluarga na tumatewi terutama makun raye tabe tak dampang ka de ku tapuki di makun raye makomitoki. Memang ya nang katomati losi tari nang katomati losi tari. Biasa kayo lima cara kamu piwujui biasa kutala ibu magi tatari keluarga ta gaye na sayetan ya. Mabele muteri na sawiti tahu tari jadi tari toa. Tahu kecui-cui miah terdi. Ibu-ibu, tolong aja mutulil lo teri pelakin na tahu mati. Maka memang ni curiga matu benena.
Imagi tunai ko sila datarin na niya, mi punalakay. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Teri Nabi. Jadi kalau keluarganya Haja Siti Fatimah meloi materi meloi masara biarkan. Dia merigaga. Nabi lagi teri, Nabi lagi masara. Bahkan di satu kisah Nabi waktu melo mati Siti Khadijah. Ya Siti Khadijah maka dai lapudangi Nabi ya Rasulullah 20 5 tahun si bawah engka amana pau-pauku engka amana bicara-bicaraku pangkau kekupatasik kaiyatin Nabi saya mohon maaf wahai Rasul. Maka dai Nabi ya ummul mukminin, ya ummul mukminin 20 tahun ki 5 tahun si bawah tapi dek nangka kutasik ke adikku dek nangka saya tidak pernah bersedih atas kelakuan perilakumu dek nangka nasabah kau terlalu sopan untuk saya. Seandainya ada orang yang bisa masuk surga duluan sebelum saya atama no suruga imun ripaya. Tapi tidak mungkin itu terjadi karena saya adalah pembuka surga. Tapi isengi Siti Khadijah, berat hati ini masuk ke dalam surga tanpa engkau di sampingku. I love you forever. Anytime and anywhere. Bahang betul na roh, dilarang merokok. Benengnya wading angkat tama suruga rioloku atama lo suruga rioloku cuma tidak bisa. Setelah itu hadirin angka pusa mak bunno mak agak tasanya roh mak bunne ya angka pusa mak bunne pallawangan na aninna Siti Khadijah. Rasulullah ambil surbannya kemudian diusap napa nalipo purana nalepa Nabi tayyaro Rasulullah menangis. Pertanyaannya kenapa Rasulullah menangis? Ternyata keringatnya Siti Khadijah pada saat itu sudah tidak asin lagi. Indikator kong katau mapusa na de na nama pajje pusa na de na namit tanamati yaitu tauwe. Silahkan periksa masing-masing dirinya. Pada taparisan ni aleta kong kadena na mapadya pusala pangujo ni lisu de naliwaki anna jam bah hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada di busi mudah-mudahan tidak hujan lagi ya kaji itu pak doangan apa gurun na kita ya papa nini busi niki pak guru Igiresa pebembe putih. Nanti paling ngeramukan di akhir ceramah kita ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhumah Haja Siti Fatimah, saya yakin beliau ini orang baik. Keluarga almarhumah ini saya yakin orang baik. Kenapa? Saya melihat orang yang hadir ini alhamdulillah. Tahu kanja ya tahu ini. Ya, apa beneng tanya tahu kanja maka daki agaya lalau. Dan ini yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Komelo ki nasenga padat tarupa tahu angkalalo pangkau kawat di kita ruang ni nawat di ki nasenga padat tarupa tahu. Baja-baja sangadi pole mati-mateta maka orang yang seperti itu pasti ditangisi. Teri tahu ko tahu kanja mati. Ya ko teri winak kedawe kasih mancaji pak doangan dia tuh. We kasih mati to kanjai pak doangan nanya tu. We kasih mati to labuwe pak doangan nanya tu. We kasih mati to sabarai
Pak doangan na niya to. Kumelo kinatari pada tarupa tau ko pole matematika pakasigi sipata pakasigi ang peta. Tapi kumajai sipa hau. Nakadinigat to yung romate kada yung magalai mapasilattu-lattu. Adiga to yung romate na isa magalai magusip na sa aman ni kampung ni kuya tumate. Umita na namate. La ilaha illallah. Ada pa gosip di sini? Ada pa gosip di sini? Banyak. Mengakui. Banyak pa gosip di sini. Kayak gitu nah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka amurena Nabi tayasang Abu Talib. Yarawattunna na pamadang amurena Nabi ta. Maka day Nabi ta amure kul la ilaha illallah dakhala jannah. Amure puadai kalimat la ilaha illallah kuyami kota surga. Ya Rabu Talib maat cili-cili matili-tili temakule na baca kalimat la ilaha illallah. Nausaha amurena na pasahada. Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akadai pun Allah Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad situngan-tungan na taniya iko de mulem paring ngipati ruang pamase hidayah di tau mupujiye walakin Allah yahdi man yasha. Na ale nami pong Allah Ta'ala paring patunjuk apa tiruang di sisi na tau na puelo Dega galalangi ko Muhammad maring patunjuk pamase risinin na tau mupujiye. Alena ni pung Allah Ta'ala iya ni nasa pung Allah Ta'ala meringi pati ruang petunjuk risisina tahu napuelo. Rasulullah menangis karena itu. Magi na tari Nabi kakadawe amureku kasi manca yipalapi aroku narek ko angka to melok padiri ka alena pamulan maju makadaniga melok padiri Muhammad iya mo padiri holo. Tidak ada yang boleh sentuh Muhammad kecuali ia nagis sayolo na pawandi mugis sa Muhammad. We amureku kasi matay taniya agamaku na TV. Nausaha amurena tapi yang para pole ripong Allah Ta'ala de gagalala Muhammad de nariweret patunjuk ya tuang muremu. Maka Rasulullah berdoa khusus untuk pamannya. Rahimakallahu wa ghafaralaka. Tanna podo na masayko kung Allah Ta'ala mure. Tanna podo na dampong ako kung Allah Ta'ala mure. Silolo na pura na pao. Rasulullah ditegur lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nalin Nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin
walau kanu ulil qurba. Desi segagalalan na punay kuritu nabiku. Deto gagalalan na punay sinin na tau matapae ayastagfiru lil musyrikin. Milaw adam pangangikor itu tau pakun singingikor itu kung Allah Ta'ala walau kanu lil qurba, meskipun itu adalah keluargamu. Dalil ini Bapak Ibu sekalian mempertegas markada kong kataw mati na di na mati salang haram hukumnya kita doakan. Bukan intoleran, ini akidah. Kalau mau melayat, silakan melayat. Teman kantor saya Ustaz, silakan melayat sebagai bentuk duka kita. Tapi jangan doakan, lauki. Jangan berdoa. Nabi lagi ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendoakan paman. Dega agalala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nengerang ngiro decenna amurena. We amureku kasih decenna mendukung saya dalam perjuangan agama ini, natanya agama aku natini. Satu riwayat mengatakan na baca moji Abu Talib 10 mina baca na mati. Maka dami bawang la ilaha mati ni aga betul na la ilaha de gaga puang. Ini jadi pelajaran Bapak Ibu sekalian, ini biasa mah pemadang. Ya kupuran ni nabaca ya rola putumada sisa la ilaha illallah stop. Kok niro, jangan ulang-ulang, jangan ulang-ulang. Kenapa? Ya kita urengi nareko pada kasusnya Abu Talib. Si polo minabaca na puli mati-matina. Na'udzubillahi min dzalik. Ya natuna paralun na ya gurima pamadangnya. Ya. Baja-baja sengaja loki mita to malasa ko yerola putu malasa irita kira-kira ang kamu palalam madising. Doakan seperti hadis Abdullah bin Abbas. Maka dia Abdullah bin Abbas kuing kaligi nabita dari kolokon mita to malasa na yerola putu malasa kira-kira ang kamu palalam madising. Bacakan 7 kali di samping kanannya. As'alukallahu rabbul arsyil azim ayyashfiyaka. Tak apalah nih kah? Hah? Depa. Jadi ulangi. As'alukallahu rabbul arsyil azimi ayyashfiyaka. Ibu, tak apalah nih kah? Jadi apa? Ibu, tak apalah nikah. Depa. Jadi agak 4 juta. Ulangi. Aceki. Bismillahirrahmanirrahim. As'alukallahu Rabbul arsyil azimi ayyashfiyaka. Nah, tak apalah nikah. Tak apalah nikah. Depa. Terserah. Pokoknya melo yula-yulangi Muhammad. Ya. Aku tak apalah yero. Bacakan surah Yasin dalam kitab Hasinatul Asrar. Nigi tahu. Malada lasanna bacakan surah Yasin model 41. Bisa mau tingkalinga kabang ya Rodi? Ya? Bisa mau tingkalinga?
Surah Yasin model 41. Yang mana yang dimaksud surah Yasin model 41? Ayat pertamanya ulangi 7 kali. Yasin, Yasin, Yasin. Ulangi 7 kali. Ya. Kemudian lanjutkan bacanya. Wal Qur'anil Hakimi innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Terus sampai ketemu ayat 38. Ayat berapa? Ayat 38. Dengar nyehe. Ya. Ayat 38. Wasyamsu tajri di mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Nah, itu diulangi. Dzalika taqdirul azizil alim. Ulangi 14 kali. Ya, 14 kali ayat 38. Lanjutkan bacanya sampai ketemu ayat 58. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Ulangi 16 kali. Ya. Ayat berapa? Ayat 58. Ulangi 16 kali. Kemudian lanjutkan bacanya. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahada ilaikum ya bani. Terus sampai ketemu ayat 81. Dengarannya ayat 81. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum bala. Sampai bala. Ulangi lagi. Ya, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mislahum bala. Ulangi 4 kali. 7 tambah 14 sama dengan 20. 21. 21 tambah 16 sama dengan 37. 37 tambah 4 sama dengan 41. Lanjutkan bacanya. Wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun. Berhenti. Kun, berhenti. Sebutkan namanya yang sakit, sebutkan penyakitnya, minta kesembuhan kepada Allah atas sakitnya. Kupurani mengilau, purani milau dua. Lanjutkan. Fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Di dalam kitab Hasinatul Asrar di situ dijelaskan. Nigi tahu malada lasanna nareko kibacangan ni surah Yasin Allah pasti angkat penyakitnya, karena dengan model Yasin 41 itu Allah akan angkat penyakitnya, kecuali hanya satu penyakit yang tidak mampu disembuhkan. Lasa aga lasanas sabari amatimanna. Ya, jadi kong katau pura ni kabacangan ngiyaro surah Yasin model 41 na demo pa na melo madising, mungkin itulah sebab kematiannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kimi tato malasa bacangan ngihe, bacangan ngi. Yang kedua, nareko yaro lapoto malasa kira-kira. Ya, kira-kira ede nagagalalam madising, maka bacakan doanya Nabi Yunus, perintah Nabi Tah. Maka dia Nabi Tah, man qala fi maradihi la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh zalimin tanah minas salihin minadh zalimin. Maka dia Nabi nigi na baca riwayat malasana paguru nihe kung kataw taita de nagagalalam madising pagurungan nihe. Maka dia Nabi nigi baca riwayat malasana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin 40 marratan wit kapata pulo makuling wa mata fi maradihi dzalik nana pumati ni yerolasanna u'tiya lahu ajra syahidin, maka Allah mencatatkan kematiannya itu seperti mati syahid. Apalah nih Rudi? Yang kedua, yang ketiga, ya koyerol taulau tita ipamadan ni, maka bacakan 4 ayat terakhir suratul Fajar. Bacakan ni kurtujunna sarakna di ya ubun ada tasanyiro sarakna ya ko di sidrap sarakna. Bacakan di situ. Apa ia tunula nyawa masue Bapak Ibu sekalian. Ya. Paangkanan kau kuruntu to mapamadang la ilaha illallah. Natutu ingana. Ya. Natutu ingana. Latutu to sadana. Jadi mata pak kurun sebaradina sunyawana. Adaku ini na cabuk nyawana itu tanya malakul maut. Melo kompuni. Sa mata pakor na sa barade na sunyawana kutana itu nola nyawa mesu. Ya. Ubun-ubun sarana. Ya. Sarana, makanya ya ketemu pemadang aja na yasi naulun na tondroi samping kanannya atau samping kirinya bacakan 4 ayat terakhir suratul Fajar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tiupkan ke ubun-ubun. Ulangi lagi. Ya. Tiupkan 4 ayat terakhir di ubun-ubun 7 kali. Ya hadirin. Tapi aja na yase na tonroi. Apa iya tunula nyawa mesue kami malakul maut milo macabu nyawa nakada ang katu pahaye pahala-hala ini. Iya mana lay cabuk nyawana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita datang di tempat ini untuk mengenang Alena almarhumah sekaligus menjadi pelajaran untuk kita. Mancadi pengaja maraja di seseta maka dai nabi takafabil mauti wa'idhan. Mamadai ni yaitu amatannya mancadi pengaja maraja di seseta. Apa yang dialami oleh almarhumah ini semua pasti akan kita alami. Karena konsekuensi menjadi orang hidup mesti capakna amatingang. Barani ki ciaki mesti napoleki amatingang. Si bawa dega gatau de na matapok maka na mati tauwi. Anak-anak taulopo makundrai urane. Anak darah kalolo selatannya selang. Tau matapak de na matapak na pahamana maka na mati tauwi. Makanya Hasan al-Basri, Andre Gurukta Hasan al-Basri pure na pau makada de nang kakuwita pada amatingni anu manasana naya kaya makura tau pasadiangan ni alina muloy amatingan na. Anu manasa tapi mega tau macule-cule muloy amatingan ni padal anu manasay.
Malam ini kita kumpul di sini, boleh jadi di rumah kita besok malam. Malam ini kita ketemu di sini, belum tentu ketemu minggu depan, belum tentu ketemu bulan depan, belum tentu ketemu tahun depan. Yang jelasnya apa yang dialami oleh almarhumah Hajjah Siti Fatimah pasti akan kita alami. Pertanyaannya sekarang, aga pada tapas sadiangan ni alita tu mulai amatiata. Dito na madarita solor sampajat tayo ibu kong kabuti. Ibu. Ito na madarita solor sampajat kong kabuti. Taniro, nesa makadamati na madarito na solor sampajana. Hati-hati. Ya. Ada satu kitab, di situ ditulis meskipun hadisnya ini termasuk hadis dhaif. Nigi natungka de na sampaja siwat tuang natungka tidak ada alasan. Nigi natungka de na sampaja siwat tuang mesti dia dihukum di neraka 80 tahun. Melomopi dia tak sampaja kung kabuti. Naigana metode na sampaja mo maaf ya. Na biasa 5 sampajan na salay tay di pa natati ruwa mapangujo ni sibuk mangulo bosara tama loroy melo lisu masampajan makadani pun na bola bu aji aja julo talisu di gama ngulo ku bosara di gama dupatamu au dena laba loroy meli suma sampajan ngasara ya mili suma sampajan ngasara kada bu aji maparola tawe tate telu desi na sampajan ngasara si tenganan nan lalisu meloy chamme meloy dio at telepon ni puna bola si ki angka bu aji pa de gama du patamu desi na sampajan mangeribi sibu majemput tamu tangga beni melo mas sepanjang nisa legat tak kulakena kadang mana tak kalah kuna wangi-wangi tega agak lagi suupa dia sina sepanjang nisa ro manasa di detona na sepanjang subuh magai matakoni detona nule cami subuh 5 na nigi natungka de na sampaja siwa tuang 20 na taong mataja ko neraka. De na sampaja loro 20 na taong. De na sampaja ngasara 100 na pulona. De na sampaja mengeribi 240 taong. De na sampaja ngisa 320 taong. De na sampaja subuh apadatu taong sesusi wendi na tungkade na sampajang apadatu taong monroy lalan na neraka matayang siaso ako si Minggu 4 kali 7 200 na taong ko si ulang ko si taong meta dia boleh ranking hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita baru memperbaiki semua apa yang terjadi keburukan kita selama ini. Kita baru melaksanakan perintah Allah yang kita tinggalkan selama ini. Boleh pi malakul maut. Karena banyak orang yang nanti menyesal di situ. Ya. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Ya. Akan dipung Allah Ta'ala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani
ila ajalin qarib. Ini kalimat penyesalan bagi orang-orang yang sudah datang malakul maut ingin mencabut rohnya, nampaknya tidak boleh sesekali. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kuang deganawat dikasih kiunduru iamate ya kuci nampak kuang deganawat dikasih kitunda ajalah kuci nampak kuang. Saya minta waktu ya Allah, beri kesempatan ya Allah. Kenapa dia minta seperti itu hadirin? Ibita mana ni sinin na pacala angke tajang ikilalan na kuburu na lolo may kanihi. Tama no may ni malender ko. Lolo may. Ada mati ni katungan ni hay. Sinin na pacala angke tajang kemana ni rumah tajang. Makanya dia minta kepada Allah. Puang dega nawat dikasih kitunda amatia kucinam pekuang. Tidak bisakah diundur aja saya sejenak ya Allah, tawering ngak waktu, tawering ngak kesempatan. Kedai pungalatala seandainya saya beri engkau waktu, utundai amatianmu, utundai ajalanmu, kira-kira agamelomu pigau. Di ayat itu ada dua yang dia minta. Satu, fa'as-saddaqah. Yang kedua, wa akum minas-salihin. Fa'as-saddaqah, melona puan massidakah, melona puan masumbang. Saya mau keluarkan zakat ya Allah. Nape melo masumbang, nape melo massidakah, padahal waktu na magala kikiri gelang. Kabat titan rutedo makan le pakunyam bata sepi binalara. Degaga, egana nalupa kumagalungi, matdatu karu kumagalungi, nalupa ase. Tapi kalau mapasa tuli balaca bawan nali. Onro seke na to, moti gero na nasiti kato. Melo menimate baru sadar, baru dia minta supaya sedekah. Melo na pun masih nak kepuang. Waktu na magala, kulay mas sempadan na jui payok itu celingan berjalan itu dari tangan ke tangan. Ya kumapamula ni Jokero celingan wa makaya subhanallah 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 subhanallah. Bicawe ni ro ale, bicawe ni celingan ko lang pwede mo ay de gaga. Husul subhanallah. O koniolo na maturo celingan niya o magariti. Subhanallah subhanallah subhanallah. Maliwag timatusid di metere na panabuka mata na makadatuni alhamdulillah alhamdulillah to sikin ya tu ko makato baka ubila da perhatikan ya tu boy memi sa makadatau masikit taw laboy mataan rato sike bisa matukar sadar makada madosa matuka di kapan menyame rito tu sikewa Menyamil ka daw kani bansa namanan na matukumilo yung mati ka daw puang undur aja saya sejenak, tunda kematian saya sebentar. Kira-kira seandainya saya beri engkau waktu agak melo pigau fa'asaddaqa melo napua masidakah mega waram para kupuang malumpu bola kupuang malumpu usaha kupuang malumpu oto kupuang malumpu tu
beneku kuang malumpu manang kutawerenga watu kuawas sumbangan manang iro malupue degaga usisa iro malupue kuang bola ku iro malupue ku patama wakka rima sigi usaha kumpuak ku patama wasile na di rumah tahfiz untuk kukuang iro malupue saya jadikan mobil sosial ni gamalasa alay otoy muantarai ni gamate alay otoy muantarai lukuk na bene kukuang iro malupue baratak tambay lopo na puwame lopo patama pagadayan ang ganito pag-isip na cedek-cedek ni silo pagadayan cedek-cedek ni silo pagadayan na sabak mengatasi garik masalah tanpa masalah baradinan rasa-rasa antara bola kupuan na pagadaya tarunimnon ro pagadaya begitu dia puji ke Allah melo mana nagari yang agagana termasuk ini na melo na sumbangat bening maka dia pengalat-alat ada pi wa akum minas salihin melo na puan menjadi tau kanja dega gade cing upalabot sangadin na kupigo iro di cing puang melo nama sempajan melo nama derejama puang ura kasih salah-salah masih surap puang gara-gara warang param mana boleh ditumatuai melo na siya maamu puang melo na makito kanja melo na sewa ada po nyiro bali bulaku gara-gara pura kuala tanah perbatasan na perbatasan galu perbatasan abola perbatasan darat melo ku bali suap wa nape na sasalena pada rolo waktu na magala kumapala lete si pala na pala lete si pala mana kepala pak yukana la ilaha illallah muhammad rasulullah Napay mainga, melo na palisuang. Apakah dengan rayuan itu sehingga Allah merubah takdirnya? Di ayat berikutnya dijelaskan. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Puradek na kipat tanjingi. Puradek na nakiunduru si diye tau makinat pasa narik kupuli ni ajalan. Wallahu khabirun bima ta'malun. Purane sengi pungala ta'ala apa yang akan kita kerjakan. Sama nama kede pungala ta'ala mawarik watu tatatu kumakuah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada loni meni pas sedia ngaleta he matu koli suki bolata pada tapi kiri gare koli uli coba bayangkan ni aleta mati terbayangkan ni aleta mati kemana ni tahu madapungan kemana ni tahu turung kita aleta isampo sudah itu kita aleta icame. Setelah itu titai aleka sementara di kafani. Setelah itu itai aleka sementara disolatkan. Dan setelah itu diantar ke kuburan kita. Titai aleka ipatama ilalan na kuburuta. Ditimbun tanah, diinjak-injak sampai pada tanahnya. Napa makalisu-lisuat tawi. Degaga monro pasibawang ilalang kuburuta. Ada satu pelajaran yang mesti kita
renungkan bersama atau kita praktek bersama. Maka dari pangulutta Abdullah bin Umar, ni gairo Abdullah bin Umar ipana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar kabainena Nabi yasa Siti Hafsah, ya. Karena napubene Nabi ta ang kasilasuran na yasang Abdullah bin Umar. Aga na po Abdullah bin Umar. Baja sangadi ko pole matematiku. Bagus dipraktin. Baja sangadi ko pole matematiku. Kupura na mulama. Dan semua yang mengantar ini pada pulang, pada lisumanan ni tawe. Iko keluargaku aja gagal lisu onro ko. Ini bagus kita perhatiin. Ini keluarga na onro ki. Maka dia keluarga na magi na sumusuro ki monro. Maka dia pengeluta Abdullah bin Umar karena saat itu mungkar nakir masuk ke dalam kuburan saya bertanya tentang man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma dinuka, ma kiblatuka, ma ikhwanuka. Anang nakutanang. Jadi aja lalu tama japa mati kudeta apa lagi. Anang man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma dinuka, ma kiblatuka, ma ikhwanuka. Saat itu Munkar Nakir masuk ke dalam kuburan saya bertanya tentang 6 hal ini. Kalian keluargaku, iko keluargaku monroe, bacakan di bagian kepala saya surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bacakan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 di bagian kepala dan bacakan pula di bagian kaki 3 ayat terakhir suratul Baqarah. Ya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum letu capana. Bacakan ini, jadi praktek ini baja sangadi engke keluargana mati. Koma de mana ditawe ini keluargana onroki. Bacakan itu tadi. Sekaligus ini menjadi dasar bahwa boleh mengaji di kuburan. Apa kata tu macam ni? Tidak boleh mengaji di dalam kuburan Ustaz. Di dalam kuburan tidak boleh, di atas kuburan boleh. Apa ni kami lo mengaji dalam mas bro. Pekesingi pahammu. Siapa juga mau mengaji di dalam? Itu hadirin. Bahkan keutamaan membacakan orang di kuburan. Tanyaba waktu kibaca ngelolongang apalang. Sinina ang kema kuburu sila pena lolongan manang apalang. Makanya perlu dipesan kepada anak-anak kita, nak baja sangadi pole matematiku oko ka romulamma sila pena to megem miluduangan ni megap bacangan ni korang magay alena ibacanga korang iya lolongan to apalang apa sila peka. Aja mulamma ka ako sidat pena penjahat mega dosana din natuba. Magay alena igasa iya masilat to. Masilat itu baik. Igasa si. Ulo mamma ni tinrotok kilala na kuburuta kasirang gote di pagasagasa.
Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kepada keluarga yang ditinggalkan, ini mana matewi keluarga na, terutama tumatuan na kung katumatuan. Ya kumate tahu itu de nang kana paturennu lapot kumate. Makarennu lauridi. Tuli mataja materu ko boleh mati-mati na sidi tahu. Ini matewe keluarga na, ini matewe tumatuan na, terutama apa yang harus dilakukan. Nomor sidi pagkasingi sampajata. De lagi na mati tumatoy na perlu pagkasingi sampajannya patalagi mati. Hanya narik kumati tumatoy na magkasi sampajan na mo pa anak na. Ya kulay gasa iru barat na lapot tumatuwa na tatumas sampajang anak na. Maka day po nga Allah Ta'ala na pudang imalekay akhirhuma hatta yattabiha. Papisawi chala itu lapot tumatuwa. Magi ni papisaw chala, maka day po nga Allah Ta'ala day mo masiri chala ng korona na masampayan. Maka pada saat itu dihentikan siksaannya. Maka kepada keluarga yang ditinggalkan, siaga anak nalena almarhum. Talu. Ang kamanang ngikwe. Ya, ang kamanamoy. Tolong. Pagkasingi sampajata. Hindi mana matiwi. Tumatuan na. Pagkasingi sampajata. Ya. Kumati tumatoy pagkasingi sampajata. Yang kedua. Puraki masampajang luangkan waktu barang 5 menit. 5 menit. Agay pigo yaro 5 menit. Bacakan Al-Quran. Minimal 4 surah 1 ayat. 4 surahnya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 1 ayatnya Ayatul Kursi. Al-Fatihah, kutapala Al-Fatihah. Aku dia tapala Al-Fatihah aja na asal tapala moy alhamdulillah. Ima to. Dia bang ketuto dini sa pasiling Al-Fatihah alhamdulillah. Ada anak muda pernah masuk di kantor saya. Abari bahasa Mandra kak. Abari ya au buang na melo lik katau di melo nak nasa buting. Coco yang belakang. Sebagai langkah awal dihafal bandi Al-Fatihah deh. Mau pelamoga Al-Fatihah. Nah cipi 5 nama kena tabe pun ada ampangan nak tu di dewa pal Al-Fatihah. Ada ampangan nak dewa pal Al-Fatihah. Salam bando salam mukugah. Salam na puang. Mas sembayan na puang. Apalepa palakan mu baca mas sembayan no. Ya baca itu alhamdulillah. Maka rakam mas sempajang mukugah kena sempajang nak. Aku mas sempajak ko agak membaca na saya baca alhamdulillah. Maka dekat mati ni. Inde mu hafal Al-Fatihah, indani puan. Dia mu hafal Al-Fatihah, alhamdulillah, aku alhamdulillah hafal mo. Maka dekat tikilala ang kamo patuban sananay na si sa Japan ni. Wala na Japuri ni. Kamu pa pacapu-capu berak. Jadi terpaksa mabili-bili to na. Bas saya palakan dia, pakai pale. Muat melowando mas sembayang. Yo kumilo ko mas pajatunga-tunga melo tunga bando mas sembayang. Kumilo ko matunga-tunga mas sembayang. Damo mo hafal di Al-Fatihah. Asal mo hafal bandi alhamdulillah. Aja na mo hafal Al-Fatihah. Asal mo hafal alhamdulillah. Iyaw pamaala dosana. Iya pamaala dosana. Oh, nabaw 5 ko terima kasih buang. Ati kilala nasisa ko Japang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Baca bacakan 4 surah 1 ayat. Ayatul Kursi. Kenapa dibacakan Ayatul Kursi? Jelas hadisnya. Man qara Ayatul Kursi dhuhra kulli salatin lam tatu'ahumun nar. Nigi baca Ayatul Kursi tungka Qur'ana masampaja pura dekna nagese pacala kuburu pura dekna nagese api neraka ya tahu itu. Jadi si sibuk tanarek ko ang katajama ko pura ki masampajang aja tan lupai baca Ayatul Kursi.
Kau nabacangan itu matanya, maka orang tuanya pun akan dihindarkan dari siksaan kubur, dibebaskan dari siksaan api neraka. Letu moro ustaz letu. Pangkat tu dia na yakin letu. Saya pernah pak di jalan memasa ditanya soal ini. Ustaz letu moro ke bacangan Al-Fatihah tu mati maka dak letu. Maka dah maniha mati sengil letu. Maka dak kayamanan tu makutana pacap-capu cuy. Aja nama makutana ko dia matepak. Nasa bertanya ka tu itu Ustaz pak minta ka jawaban pasti maka dak susah dicari kasih jawab pasti pak dia pergi tu mati. Begitu gini pelajari di pesantren saya pedangin. Saya 12 tahun di pesantren Asadia Sengkang. Makoro ya guru ta jadi itu na ya pak guruang. Maka dah siap pada kayak gini seguru tai. Boleh ko guruna. Capo micu itu ngelo makutana. Boleh ko guruna. Pak bawa ni saudara. Ya kode matapa maka da letu tu itu bacangi Fatihah mate lo jolo bacang ko Fatihah. Kode na letu lisu ko pe mamapau ukiri pe mangi. Apa nulle tunale lampu merah kurir na ko mambulilin na dela letu. Nah, tidak masuk akal itu, makanya jangan pakai dalil akal. Itu watanda pak. Ya, ada itu kelompok sekarang itu tidak mau itu pokoknya bocang itu mati bedena letu. Kok iya pada bawa nih kedai terserah iko pemati na deni bacaan aku. Ya kau melomo pi mapangewang aja na tahu aja na ni mapangewal tersurubani lo kantor urusan agama atau lo majelis ulama alena pa mapasilulungan. Ay, kada ide ya uli mapasilulung itu sibuk kami lo mambalu ikutona lo kantor majelis ulama mapasilulung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua nih ya. Pak guru memang nih anak mengaji. Siaga nih kah? Abila bola aku bu. Ono molio. Yang ketiga. Sering-sering ziarahi kuburannya. Sunnahnya ziarah kubur itu Senin sore, Kamis sore, dan Jumat pagi sebelum jam 9. Senin sore, Kamis sore, dan Jumat pagi sebelum jam 9. Sering-sering ziarahi. Saya mau seperti Rasulullah Ustaz, silahkan. Ya Nabi tolong masyarakat kuburu, oi tati siaga pura masa bejat taga benih. Tati siaga ya sekitar tati 2. Ni kami lo pada Nabi talau ni tati 2 wani. Apalagi wani Jumai. Hebat lada tu. Ibu-ibu ziarah kubur itu tutup aurat. Ajil baki degaga jilbab mukana jadi. Tidak ada mukana sarung Bali jadi. Degaga sarung Bali gorde jadi. Saperaka soro jadi. Ya saperaka soro Pak buka semingi mualah. Tiba di pintu kuburan. Usahakan beri salam kepada semua yang berkubur di situ. Assalamualaikum ya ahlal kubur, darah kaum mukminin. Wa inna insyaallah bikum laikun. Minimal itu. Kota apa lagi? Kode apa lah kawannya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada apa lagi Ustaz? Kadbani assalamualaikum. Mu assalamualaikum itu apa lah Ustaz saja nama lo masyarakat kubur. Melo kita lo masyarakat kubur Ustaz, tapi melo ki melampi-lampi na diri di lima bacaan kata carana angka tatobani kur pintuna kubur ya nang kataw makada assalamualaikum ya ahlal kubur darah kaum mukminin wa inna insyaallah bikum laikun kada to ni puang ya makuturo na baca iye. Selesai persoalan copy paste. Masuk area pekuburan jangan injak kuburannya orang. Masuk area pekuburan jangan duduki kuburannya orang. Mereka tu iya kalau malam waktu mati nala asbak ki buru na tawe. Hati-hati yang merokok. Ya. Nala asbak ki buru na tawe maka ditepun nelala we anggota yasi. Jangan Pak. Sengaja menginjak kuburannya orang. Sengaja duduki kuburannya orang. Siap-siap diinjakkan bara api di hari akhirat. Siap-siap didudukan di bara api di akhirat. Itu namanya darurat. Kau majika ya.
Ya pada na yatung ka di. Ya, di na marigaga. Sinin na no di na yatung ka di na marigaga. Ya. Sinin na adu di na yatung ka di na marigaga. Ya. Ang kauto bara na kutu tapalari lisulo balata. Di na marigaga asal di tatungkay. Semua yang tidak sengaja tidak ada masalah. Sunnah ziarah kubur itu buka alas kaki ko mapacingi kubur ya. Kalau banyak duri, banyak pecahan keramik, boleh pakai sandal, boleh pakai sepatu. Ya. Jadi ini yang ketiga. Yang keempat, ko mati itu matoae. Yang keempat itu aja tamasasa kung kawaramparan na salay. Perlu saya ingatkan ini. Ako matimanan nito matoy aja gaga pakasinya turo na orang parangi. Ya, pakasinya turo na aja tamasasa ni ga makasimatoro ini to na masila surang. Ko manito bi aja na mate. Cocok kira-kira. Magi nama kada cocok apa mak. Kau ni biasa tama kantor aku sering-sering masuk di kantor kami begini. Na iya roman itu di lapaja na kipas na papi. Pasangan na lakin na bini na masa la macika na liko. Alin na la malampi, alin na la maluwang. Di gaga. Maparakar ni te ko pengadila gara-gara iya. Ya, pagkasinya torona. Ini to na masila surat ko saliwa mi aja na mate. Boleh kasih saran tapi jangan memaksakan kehendak. Ayat ona tu na baralu ka biasa mapasam makadaiji ridi megay duita megay waram parata pakasingi dia kata nagagay na pagimati. Lima nata pakasingi torona. Iko na galut tawa malay sertifikat na 50 hektar. Tahu sogi. Tahu sogi. Asa na kada katu sogi. Iko ano na maradar sawi iko na kay 52 hektar. Iko makunre ko na makunre bola tawami ko ada na ugi bola makunre ali ko na 24 tingkay. Tahu sogi guys. Tahu sogi. Tahu sogi. Ay mawatan ni carabanya. Siagi melutap punya. Asa makada kataw sugi. Iko urane ko na magala kuita mapalariwoto ala tuni ko na dual losi woto. Tahu sugi. Agege. Tahu sugi kay dual losi woto mo ala na alay bibi kabina hi. Tahu sugi. Siagi melupaw. Iko. 5 anakku, iko na anakku kami na mapakiri-kiri. Walit tukoy ko na talo sa peda. Yaron lolo ang italo sa peda di kabaratat, totoo mo lolo sa peda, ni gasur ka mapakiri-kiri. Mapasiling-ilingos tas din na adali. Persoalan adil atau tidak urusannya orang tua. Dena adile bagaimana nataniami mo pamana. Naiya pa nariyasan mana kumati tumatoy na tumo gitu. Yarayasan hiba pak bere dan hukum dalam Islam boleh sah selama tidak melebihi 33% dari jumlah harta yang ada. Tutumun lulungas sepeda. Andrei abali-bali po. Puramanay bagengan nang kamabali-bali sitay pemang halal ang kasi ditaw maparapari na bita ya Rasulullah ramo kubura ka na veredara ka romana magi nale pemang makada na bita magi na nale pemang makada makire-kirengi makada na bita anta wa maluka li abika, sesungguhnya engkau dengan harta itu adalah miliknya bapakmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, narapi ni watuna. Pala bini si jame memitahan. Ya, hadirin yang takale ngerang ya.
Papa Nini Bosi. Papa Nini Bosi. Lo kita toko ciri na bola ya, ciri bola. Agak aja bahasa Indonesia nih ciri bola. Mana kerja pak ciri-ciri bahasa Indonesia nah? Tadi kuku nigi misalnya bahasa Indonesia lah orang ini. Ciri bola. Sudut rumah mana kerja sudut rumah? Ini kan misalnya bahasa Indonesia lah ciri bola. Iyan na tu bicara gini ka bahasa Indonesia na. Deka termasuk timpa laja. Termasuk sian retete. Marwaga boleh koro jalan anggrek kada marwa unduruana sian retete boleh. Aga bahasa Indonesia sian retete baku makan baku bubur. Apa Nini Bosi ya? Halo kita tuh Koryawana ciri boleh. Napa baca bismillah ketelu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar astagfirullahaladzim astagfirullah ketelu. Napa masalah war Nabi ta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ketelu to. Napa ipapala limae Allahumma hawalaina wala alaina pakuring ketelu. Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma hawalaina wala alaina. Napa baca surah Al-Lahab. Tapalamu surah Al-Lahab. Ibu tapalamu surah Al-Lahab. Aga idza tabbat yada. Carana kama pala nilamai Allahumma hawalaina wala alaina. Kata ulangnya napi baca surah Al-Lahab. Kukiro yawanan nangi ciringe. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat siyada abi lahabi wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Aku narapi ni wa muratuhu ipaki ni masampian limai. Wa muratuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Ulangi 7 kali. Insyaallah kuna paturung di besi pung Allah Ta'ala di namita. Insyaallah. Atau napaliti pung Allah Ta'ala. Ya. Jadi tapi jangan terlalu sering dipakai, kadang-kadang saja. Ya. Pada nak pemikir apa buting kami nama kasipigo ya ambut na butingnya. Ya. Tapi aja nama ruapo buti tamuin apa kilo. Kada tahu apa jero nabi go ambo na butir. Terima ini. Alhamdulillah. Saya kira inilah yang sempat sampaikan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan adalah hikmah yang bisa kita petik. Tanabudu alina almarhumah Hajjah Siti Fatimah. Natarima nyawa lempuna pung Allah Ta'ala. Natarima sidinna lejenna. Napalat-pilat sidinna apalanna. Nak dampang ngikuritu sidinna dosa atas salanna. Nana pancaji wikuburuna lena almarhumah tamat-tamat surgana pung Allah Ta'ala. Dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan senantiasa diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima menghadapi ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bersama-sama bacakan surat Al-Fatihah kepada almarhumah Hajjah Siti Fatimah. Wala hadhihi niyah likulli niyatin salihah khususan ila ruhi almarhumah Hajjah Siti Fatimah. Laha al-Fatihah. Iya kan. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq was sa'adah.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.